Maaf dagoan baju tetangga tinggalin. Maaf dagoan baju tetangga tinggalin. Maaf dagoan baju tetangga tinggalin. Kan di Jo Warung atuh. ekna Jajan atuh mama dengan kadal. sik jadol teh sugan siap boga duit Boga ngaya tuh. ini lu tuh Loh siapa jahat parah baru naga sudi. jadol na teh sia sik Ini terdampak. Rip, udang Rip. Eta ayam geus megar Rip. Udang. ini hayam sia kong pantesan bau dajal hayam nurut ka aing Serip umah kan itu ke kandang duaan. hehehe nanti sia Ak mulu teh Rip. Mumpung aing keur boga duit yo. kan dek Apa sian do bisa nyerek di imunisasi. sik hehehe nate jadol nanti si Jukung gara-gara duit jadi sombong temen ka aing bisa ditendet bareng ngeganggu be aing Oke. Meluncur. ayam si Jukung ada teuing pada keur ngayah duit gara-gara duit si Jukung jadi sombong ka aing sorangan bae teh terima dua Antong terus terus menuju nama iya telah melempar deui ya adalah teh eta masih Joni Tom ngopi poh naon Tom aing boga duit teh aing mah minta kopi lain minta duit cek puding jadol teh aing jadi hayam bae sugan dari jadi jama pusing bae ku duit aduh aing mari can ngopi teh tikor wasan kararing ki ya Tom atuh jahitan teh ngari di segara ring mah sik ya big teh sugan mah poe pareh iya yang saho nurut nemen kaing jual bes juga hayamna mumpung aing jadi boga duit tapi karunya ina balita kene ini bapanakan di ho piraku ku aing dijadikan anak angkat lepasin dah karunya geus ditu indit indit kan di Jo Nah, wae. kenal we oh emang leungiting di Iya yo. ya big teh Yoh, sia deui ning indit aing Raos. Tak teh. Jo ngopi poh naon Jo Mesen dia mesen bae. Aing lumayan. Aing teu ngaya duit lagi mesen mah. B kopi B kopi hidung dua 2 gelas 2 gayung. makarap si bibi bae lah sepenting mah kopi Nah atuh. oke ulah lila singga buruk remion Kerenanya narip juga nu pusing. Aing teh bete tong, yang jajan teu boga duit. Jual bae sawarep. Heunyeng beli bae kunyane. Sik jadol teh aing bete boga duit. Ya kopinya sudah dinggi. temenan teuing B mesti di batu Harus 2 gayung. oh sajen tuh Udah naon. Jo iya Aya. Teunya kuflus. Nagayun tiyo. kayak ngeberang bro di bae Aja tuh. lumayan yang tiga tadi geus garing Jo minum bae tulang heula Atuh. tring Ya mudah-mudahan bae rasana beda. amin majra dak ngopi nagayung mantap Aing ngalamanan kuda. Nagayung saja noh. Perasaan. Rip, muka ngayah duit mah si Jukung. Oh, tadi gaya ibu bayang ngayah duit. Gara-gara duit trip. Si Jukung aing sombong ka aing. Kajing tom jajet walat. Cong es benang. Sugan teh ngimpi menang duit ngayah. Oh bener Rip. Nyan wadahna ge. Dinaon Rip? Atuh jang wadah duit tom. Sugan ngimpina menang duit ngayah. Oh bener Rip. Terus lagi kali itu nyangan wadahna
Atuh. Kiraku ada anak burung manuk. Jangan ka imah bae ah. Aing mejo tas ngopi teh lain kalah cengar. Leus, Bro. Ada sih mau deui ya. Be, hari kopi geus dibayaran jannya. Can, Atuh bayaran, Be. kan orang nu warung na. Oh, sukan. Maklum, Be. Dia mabok kopi, Bro. Ju, di duitna teh harus bayar. Iya. Karena lepasan teh. Ini naon ieu, Ju? Ya Allah, ya Robi. Hari duit tabubuk raginan. Bisa di tengah payo, bareng lagi mono ongko. Bisa ah. Be. Senam, Ju. Yang budak di situ. Bayungna bawa. Sudah, Reh, aja. Pip, ini cukup toh. Si oblok saha? Ngabain. Cukup Tom, tapi abahnya nenek nyarikan moal. Moal, abah aing gitu. Yang satu aja. Pak. Tuang es. Geng mes na kieu. Atuh pan ge lamun nyenengin boga duit teh muruluk ka dia. Nanya cek sarip. Geus ngoronyoh bae, sebenarnya guys. Atuh, mat bobolip. Aus kuning, Jo. Mulai es boh naon? Boleh tang boleh. Ya gitu ya. Ayo. Pak. Yo, korong salah apa kieu. Siapa duit teh receh deui. Bosen aing mah. Sajin tuh padu payu. Aing boga stok sarombong. Ini buka anting, Di. Aing geus ngabobol. Yang 16. Mulai, Reh. Nam. Angkat. Udang. Lawan anak kanam. Ya aing males naik. Ari si Tigor jeung si Kejat si Karande ini telok manggihan. Dan anas nih. Oh, nang geus lah tuh aing pananaga. Sama itu dah hanya ganggu bae. Jo, esna. Aya nu ieu he rasa Naik nyekan deh. Pananaga. olahragakan di nek. Eta ka dia kenining ka mana ta? Oh, di nek muhula. Duh, hop duh es mah, bingsan es mah. Pak. Sila aing konanaga ho. Banyak atuh. Lanjut. Mentur budak. Tom. Ini simpen jam duitna. Boro-boro ngimpi aing beban tuh si Oneng. Aduh, ini itu. Nggak beban ya bari nage. Itu baru udak, Jo. Udah genteng. Mesin teh udangnya banjur boh naon. Rip. Tom. Rip. Hirup tak parah Teng. Urang. Ya neh. Naon teng? Yang tirip es. Biar aing minta tah supaya segar, bisa rada segar. Jo, ini tambahan si Atom, Jo. Karunya ini. Ayo setetes bayo. Da udah Jadol teh si Jukung aing beres saketrak. Wis tenang Tom. Kayak boleh deh yo. Kembali di bayo. Duit yo. Yo Tom ya. Adio. Ayo budak ngora mau lokat. Jukung nya lokat Ya sa. kan bener bae, Jo. Saya itu boleh Tom. Boleh deh yo. Lokat warna pink. Bari nage. Itu bere. No, bari nage. Tom. Sekalian Tom beli cemilana. Ampiang bohopak.
Tom. Mun aya eta jala bria boh naon? Bang geus teu boga. Adek pisan. Oh bisa syukurna. Jo, dadah aing mek balik we. Oh, baik kasihan Tom. Aing ka dieu kon. Tom, saya kan Tom. Menang pek-pek wae sia. Tom. Ampun Jo. Menang sia. Ket. Awas ya. Menang sia. Ampun Jo, ampun. Ampun Jo. Menang Ampun. Atur nuhun Neng. Aduh, nyeri. Pak Emo anak spakor. Ampun. Rumah budak Tuman. budak saya opret. Ampun Jo, ampun Jo. Ampun Jo. Ampun Jo, ampun. Ampun Jo. Ada lagi. Yêu khơi là còn cái nắp còn thế là Tai. Sedot. Kasuris ya. Aing, komen.